marunong lu. Ini mulu dengan ni. Bola. Bisa tak. Nggak boleh. Ini toleransi misalkan enam tahun cukup buka. Cerita nabun antara nabun mana minggu. Sa rumah sakit cukup na walu beli bertaran nabun mah. So nabun era cukup bayar cukup ni Sibia nawalu Sibia mai nawalu randonya Winston. Orang di sana cukup mai nasa sabagara. Na sana orang ada cukup na sisi ni mai tabiun gamya. Lepas nak pun lu talanga, mana nunggu cukup na cukup turang waktu ini. Karena saya ni apa bala cukup, saya tos cukup na bintara maten tu. Tahu kalau nak talanga boleh pun ni apa bala cukup na lini bunwa. Ikan sangai me. Pokok-pokok tadi namun dah cukup ni uci na walu bulu bang. Sandwich tadi ni na dari dapat cuma na bingkara bini maten tu. Karena sangat cuma pernah kata namun tu. Ya, kawan. Tu cukup lah boleh selesai pun maten tu. Na kita telangan ambil kita sangat sumber ni. Na beli pun tale sana cuma gele lurai. Yang sahaja bina ati wale pun nak bikin dah buat turun apa pun. Bikin dah buat cikum lalau pun. Na sahaja wale. Kau di seruak tu? Sa piso na indron sa marutag sa na kaya na nila po. Aron roke ni. Wala tani kaya na kung mo isa kayo tingang ko. Kaya na pali mandra i wala tani kaya mo. Di ba naman mandra i wala na Oi, sila ko juga? sa kumanta ko na Winston sa may tatapatal wal ko sa may tostal wal. Batakil kilini wa ibu no bikin no ngo no irang na pun sini ko ket ngo ra bikin no to ket na bal ngon rum ket seng ngai problem bu lu bunga ko lele na ra non ra bu bi borom tagin na lu benda sobni bu Bulciku? Bulciku? Hah? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas dua. Di kelas berapa? Kelas berapa? Mana? Tunggu kelas berapa? Aku di bawah di kau. Kau kelas berapa? Kau yang begitu. Kelas berapa? Boleh.